la bon chaw ni ta pha tu ni tarik som li sagi January kumsani la som ni lenga ni khuin ni ta thusu alangai khom ki ditiu Israel gam sunga Israel spaite le Hamas te ki kal ki het thim tu lo na ji ka galpi na sataka alum jing chu tuni khuin ki cham di la ki kap tu git lo dinga case fry agreement ala bol ta hi Israel le Hamas te ki dona hi ki cham kit thei te loading hil khopa ala ki do jing te kha tu hi bang ji ka chamna le muna hungum kit thei dinga di o ti ngai tu kham tak chu a hi Donald Trump in US president hi na ahung lu ki ding ji ka hi Hamas te nu phul na khat anei odi o ti bang le lunggel le ahungum ki hi tuni tarik som le sagi kumsang ni le som ni lenga ni khuin Nagaland na isu pitewin mim kut giti khat alamang ki tui US gamsunga mei kangin phatlam amano lo jikin mi pile naw ta in hak satna atu banu gamsa na tingin le hak satna tu phahil hi gamsa hin gamlaka building nei lo chule ne le cha ding nei lo wa mi hing te hung bel hi danin awmui tuni khoni namsunga in kun tom ngai ma jing pu daw thang lin bai te le in sung mi ten rahab hop center GSN ki thu pina in anchang bek thum alapik jikun ekipa piun isang hoizol phozo masanga ung ki thu pi to jom jela gen thei hak sate somdol tu hungi to ki jel ding in le doi sakna ahung kilan kit bo hi Vaiphei people council in her sakna ahung nei to dung juin bloka VPC tele VWA Jillai YVA tele unita VPC tele nampui tu ten tuni join meeting anei nawin imasang ding khan khu te ho puitu za tak dak ten gen to win ji hun chu num tak le thoveng takamat zo hi pu Hejang in thusu khat ala bolin ji a thusu chu hi le kukinam hi kisumang theipu na tin thusu khat ala bol hi ji a thusu bol chu alangai khom hi tiu ka so pite ho ki khan te ding iti wangwin pathin to gun nei pa nom poi aji chu ama in Jeremiah bung som ni ko chang som la khat ki chi te in for I know the plan I have for you plans to prosper you not to harm you to give you a future and a hope tia hi ki chi ta pathenin tu chung thil so ai ho tiu ai le chi pathen plan chu tu chung thil so ko na hi ki khan thei lo hi chi nam mi te ho hi ki pun khom da ding kal son khom da ding tui banga long de la ilon khom da diu to gon anei hi tunin pathen plan na sa mon iko yuwen pathina ki ngai lovin atumin ikal sungowin pathin plan gel kho lovin atumin peace agreement ibo lovin mel mahoto ikizamat lovin ikho uwin ka bit ding ham ka hoi ding ham iti he wangin plan nei pa anom poi aji chu pathinin to gon nei hin hi chi to gon don a kal sungin pathinin ei gelun he ji chun mel maho ako ni nong ibit di povin e hoi di povin I ta iso pi ho lung sit na behil i thapi iso pi nu ke bol no na put na lo pija se tu na he nang khuchi ke khuchi ti jing na miem hin khui sat ngai na lai ham ki bung khan na pai sat na dinga in izat ke hal di inga na lai ho kilung khat na dinga ipiji achu melman nang khuchi ke khuchi ti ei khan lo ba tha chimi dinga i gonga nangin achi sai hin kho ho chu na pho jinga ipiji achu 97 lai thil su chu tu na le sei jing na lai chu dam na ding ham chu khan to na ding ham min ei bol naw na pu na lo ipiji achu chelai khanga agreement chu tu na he thu pi ta again
aji chu any society that still live in the past cannot progress ko hem khan to ding dei lo khang to ti macha lo ti mi zanu mi ti mi gin mi ti vai le masang thil so ho tua pho pha nang ka pai thei poi nang nong ke nei pai thei poi tu ni na thi ni le ko hem ko na ke sanga pon de dang dang ke ka thi ni le nang sanga pon de dang de Ten Commandment bon chu pathin ama ta na pi Israel mi te dinga hi bon chu tu khanga he lung sit men ta san banga hu hinga aki khel thia hi le hi chi agreement chu pi ja chu tu nai pho jing ke ba ki bung khan nei nei jing ke khon khang to te ma cha lu te ilung tu mu thong te iti wa hi le achi sa hin kho ho isu me lo ngai iki ngai da mo ngai aji chu pathin ho te hi bi phas a hoin kai te hi bin bible sim te hi bi na so pi su khil na ngai dam lo wa hi le wa na pathin nang su khil ti ngai dam de he nge so pi so pyong ke nai ke that to the hi among christian khat pathin cha khat quality chu mi ngai nam chu tunin achi sa hin kho ho cho ki ngai da mutin kal sum kho mutin pathin plan do hin pathin plan na do wa hele pathinin na mo ve lo ding tunin ki bung khan na lung thim ki mu da na lung chang tuna i pai lo wa li ti le pai do kal son khom pha he ki lung tu ta hin khomon khom pha ki ngai lut pha ne chu pathen cha te hi nai na so pi na nau nu na thisan mina kiu changa kaya lung sit na behila bola su siket na so pi na sangam min lung sit na behila ta sa ki chip na ne ya tu na khuchi ke ke chi nang ke na he ti chu sei na lai de ho jin pathenin ap ma plan he na do wa le amit chang tong kha tham kha ala koi ne ya pathen mit chang khoi ding na ki ko agei ma sangin ilung khelo tin ilung to tan kel song kho mote ti chu pathen cha te hi na jong hin chu ti la pathen to gon joins bol ngai keep away divisive mentality the feeling of hatred and embrace oneness ti chu pathen lung dai hi pathenin ei puyo hen lang ilung chang wai khel pi lang ilung pudu ei khel pi lang so pi hina ki ngai lu na ki lung khat na chon ei pui jing ta tun ta ga ding news yung ngai tha thiu yi chan chui tan tin en te la bonun umnum le mang pha